à rentrer dans l'ordre. امك تم زواريتنا عندنا نواك تشيني قبل كي كمال الدراريه. كمال الدراريه لا سلامك كمال. à chaque fois. تولى الماتش. plusieurs fois. تولى. bien sûr mais comment. امك. comment bien sûr Assagui Ben Cheikha il nous a montré ce que ça veut dire ce que ça veut dire une équipe tactique qui applique ses consignes à la lettre. mais يخدم ماتش نيل ويربح هذا. معليش ما يخدم ماتش الميليسمون كونتر بارتي سي با ان بتي موسو. نو اون ايكيب يربح هنا ودي تسوينا لي بوت لا سي با اون ايكيب خاطر شوف كي دينا ومازال الخدمه مازال يا بوك الترابا كي ابون مازال شوف هذه سا كومونس ا رونتري دون لودر وين اما كتفكرنا كني لي كومبارتيمون كومونس تبان انت les joueurs commencent à donner un peu de satisfaction. Mais un petit peu seulement, on a un problème au niveau de l'attaque, l'avant-centre. Les deux avant-centres, ils ne sont pas rares. Plus Bruce, pour l'instant, il n'est pas encore au top de sa forme. Oui. Sinon, ils vont faire sensation. On ne sait pas les matchs. Tu me l'as vraiment, là, est-ce qu'elle va faire sensation à ce que c'est qui n'est والله غير va faire sensation. Ben Inch'Allah. Inch'Allah. Surtout, maintenant il a donné le problème du gardien. C'est vrai, mais il a donné la chance maintenant à Hadid qui est en train de, comment dirais-je, de prendre un petit peu. Oui. De reprendre par rapport à l'année passée. Oui. Ça va. Sinon. Oui. Inch'Allah. لسه الماتش à domicile. Et voilà. Donc Ijaska elle est américaine, il va se mettre la semaine qui vient de Biska. Oui, absolument. C'est une prouesse. Donc hein? على كل حال voilà. Maintenant? ما خزر لي ريزولتا لصح. صحيح. Ça va être un championnat très difficile de se gosser. يبان هذه صعب شوف لانشيسكا pour lesquels on a une bonne avancante. Un bon avancante d'un bon de touche adéquat والله ils vont faire sensation. ان شاء الله هكا هذا هو ربي يصلح ان شاء الله. ان شاء الله. بون نوي. بون نوي. سلامة.